Anyang aki din! Dulpaw, agreeing kan. Aldawan, Dulpaw. Ay, bumaon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kaya't ko pa'y maturog. Di ka pala bumangaon. Dakay mong tegsakdo Sak man tibaw nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites tasaan na kaya't ni Dulpo ti bumangaon. Marites, kunam. Ayan ni Marites, nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita, ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met, kunak nupod nung adan ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Kadal kayo man, nanang. Ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ti makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito'y gripo na ya? Sapay nagpudot. Kasta una alingit kon. Ay, nagbasit ti rumor adanom. Aridol Pao, Sa dino ti papanam pare? agbirbiro kak nga rin di tikadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. Adan sa ramidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta? Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring sumbatan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. Di kalay sa madagusan na. Una, ibaga kininanang, apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan mo talaga nga ayatan ka. Di mo man igman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy pare, relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, ada ka di mo't lang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kaya ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napahayak sa amatan. San matikunak? Marites, saan nakmat amamartek? Inawis naklang da ito'y kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. At pagbayad mo, pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no mano ti bayadak. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka na Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbit ang mabarbartag na itagayim mo. Apay si ka. Saan ka matunay ang nabartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka. Nimot ngamin Dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Kaya't mo sawan, no agaramak, adanam namak. Medyo. Sige Marites, agaramakin ka. Agpasyarak to di balayon ton rabi ha. Sing. Ay sus, nabartag ka talaga di tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay. Iawid ko man layangan. Uy, pare Dulpo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you.
Damalangan di tapapag. Nagdagsan ni Dulpo, nana. I love you, Marites. Ay sos, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay, kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito'y nga anak ko, inal daw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito'y a tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridat mo? Sino ti mga asawa kinkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, maray. Sapay ko ma. Tamadanda iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road, tapno umado ti rumaradanong. Itaban payasan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare Ray. Kan may isa, agbalbaliw akong nanang. Isardeng konti aginom, agtrabaho akon, tapno kayatnak ni Marites. Madama nga agar-arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang? Agkasaran ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kinkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Apay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Apay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mamartag ka man. Ala, buyandak ngagsala. Nay, nagturuidan da ito Adolfo ngagsalay di tengah ti salunan. Kasta una ako lagtit ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo ngagsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka. Barang denggan na ka. Kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awid nanti panagsala na. Ison ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ki likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan. Idinalisyak. Dayjay, nakusbo iti kapitakan. Abaya mi jay, agawid to inton mausawan.
Hindi ka man sumanangit, dita si Kadulpaw. Nasakit nga rin tinagam ko, nanang. Inasawa na ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik, tinangasawa kin ko, ana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Aw, ikan ka iti kwartam. Daytay, Anwak na ita 5 piso. Inka ag video kay, ijayan ni Ribeng. Saan ka day, anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses, day di tatang mo. Kat, apay nga rin nga ibaon da kay bidyok yan, day abalkat. Day, balkat kon kunam, katado ti kwarta ni Ribeng. Ay, diya kayat day abalkat. Naglukmag lang arudan, bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan, nagminupusan na. Alam mo na ito 5 pesos, taing kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No, di pinilit ni nanang nga umayag kanta. Sa anak ko mga umay dito'y ayan ni Balkat. Nimat mangkan at atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtable na. Loko day di alakay. Sa bagay, balo. Nagubing di katibtable na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Umayak lang ang kanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkanta ngay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre When kayat mo ti bis. Hoy, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito, taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kuko iti dito ya bidyok yan. Hoy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya. Asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag. Nagadua layer ti bilbil na. Double chin pay. Kita man ti pandagnana. Agpakkapakkang pa yan. Gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkanta man. Tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso. Layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kay ni Ribing abalkat. Mala, agkanta ka nga ruday. Ag-close kami, tata. Win nga raw. Da kami langan kinidulpo tinabat-bat Problema kita no, kasano maihawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung timaka mo kanikwana. Ay, mabalin nga ibatek. Wen, agawid ka yun. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mo ton. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dulpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may sakis abir. Saan kun apabayadan?
Tamang din nakarining ni nanang abigbigat. Ni, abi nagsip nga ito'y asilit. Kutsun mo't dito nagturugak. Dagur orok akaabay ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisa ka na. Naglok magmatanti. Saka na tiima ng impandag na kanyak. Dolpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibusan naksan. Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Nga dinabartag ka idirabi Kat pinilit na nga insarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kahit mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong palasasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamot tin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ako, nanang. Hoy, agad kandulpaw. Napan ka lang nag-video kay dirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat inton madamdama dito'y palay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit day? Iso dati umole abinabaian? Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga rodan ni Pare Marlon, tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumad ngamin ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin? Isu nga ron nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang iror inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dadong makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan mi? Di inton bigat langan. Okay ka dila, eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa mo na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko.
Ada pa panak ita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apa ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares ala ko na nanang. Ila ko na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magusto ang ijay. Window shopping lang ti aramidag nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina ala ko ni Elvira itay limabasak itay yanda. Kaya nangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakit? Branyo mo't amay. Hisumot lagayam anangina ah. No hapay lang, na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, sapay la kumaa, tadi na mapanunot ti umutang manay. Anya ngay, Mare. Adda ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko, Mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay, sige lang, Mare. Agkita ka kiti iti iurnungam. Makita, Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta, Mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. Luan dala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam, Mare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tayo bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay ang nag-window shopping. Ah, di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ang awan ka no mati kwartana. Ah, naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda mati karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto ah. Ay sus, nagrigat mo't lang ti agpautang ita panahon bakay. Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepres paikit di ino daduma. Ah, una, taado dagiti tao adi na amut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Asino jay mawag, bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw. Ada man ang parikod ng agasawa. Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. No kasta, mga sawan ni Maaw. Wun lakay. Taganungay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tate regalo tayo kadakwada ya. Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamay itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya nga'y. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares lang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka o. Ustukit di
Tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar mare. Ay, wala mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Ay, daytoy mare. Manuti kastoy? Ada ti price tag na dita, mare. Na 3,500? Wan, mare. Natibker dayta. Branded pay. Nagninamot mare. Saan ang mabalin ti dawat mare? Anya? Dawatan tilakok, mare? Kumaano ipadawat mo mare? Para kumay ti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan, mare. Ngam saan ang mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, mare? No kayat mo na ito isag 350 lang ang titid ko kan ka, mare. Na, ay, uray saanan mare. Tasaglalakakit din titid mo. Anya lakit din. Saan mo't nga min ang mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nanginamot day ta, mare. Nanginamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao ma. Ti kunan itatang bukit napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang. Napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mau. Awan nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Adumot ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan lat amok. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka di ti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao nana. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan mo't kiti No saan nga imutang? Anya nga raw. Nag-level up day jay ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo ting agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. Sus, di madlagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungat, idi saan ko anapagustuhan, ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo't ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasang ko. Anya day tanana. Anya ti diyo nagkinaawatan iti anak ko aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adaw-dawatan na, nana. Daw-dawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabangay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti dara ni Saliking Kuana. Kayat na adawaten ti lako ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya man ti daw-dawatin na ya.
Tinangina ala ko ni Elvira. Ay, naglukom. Dawaton na tila ko ti kumari na. Daitang arod lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Ngamno apay kayat napayla ang adawatan. Ay, agar aramid day tao. Anya nga timbaga ni Elvira king kwana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarte pa lang. Katiso lang karoon ang tagdawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti daita nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira, kat basol mo matgayam piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man ang day tabasol ko, nanang. Apay nga men adawat tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapaylaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan ang nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kunkwana. Saan mo't ngamin amabalin adawatam tilako na? Nunang ina ti presyo, kaya't asawon day ta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron tikas jay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mo ta saglala ka. Ay unay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Posto lang ba? Tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa'y laang. Nangag ko, ti saritaan niyaw, kani nanang mau. Kan naglawag, asik ati kamali, anak ka. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin ka. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayak mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo nga agkasar, ay ka makipurtiya ka. Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ta mo ba ko? Ay na, nakababay mo iti gayim mo Ay, nalaing agdiskarte. Hey, jak amon. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak ko. Sika, dayan ti parikaut. Saan lang nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak ko. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Iti ayan naman ang Shane. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno ada igatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita am tiwalit ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay ngagpaisuken ka no dawatak ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Saan ang pampanunot? Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wan tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kantatang ija balay.
Agpili ka nga rodan, Mare. Anya ako lay ti kahit mo. At damat lang ti paper bag ko dito eh. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, Mare. Ay, anya laki, dahil no saan na napagustuhan ti gayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdisdiskartay. Tapno ag progreso ti biyag tayam. Ay, anya laki, dahil. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit tul ka. Kung si ka, baong ka baon, no? Anya? Mabalim masikan, ti mapanagsak daw. Ibaw pa lang, nagsakit nga rin tul ka. Ano mo tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day tati sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dato eh. Nasakit mo nga rin na talaga ti tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kwan, pumayso lang arod as sumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si kamot ti umay nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mare. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mat. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mare? Makapapungtot kan sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon kan kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti tel na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak kan kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na lang, Mare. Anya lakit din. Kas jay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y Mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi ime. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y la sinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kinibakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sabali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Aywan ah. Iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kas jay na. Anusan na laeng ipagpagapu na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Ay jak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Parilan daw. Anya laki ding. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi ti pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngumsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasam man, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha?
Iso amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nya laki, nasaki mga titil-til ko. Abi, ano naman? Ti ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, iso atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo meten panagsak daw, kat iso pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insubli dahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak kaw, manong tiryong, ngamay na, awan lata. Di pala makarik na at ibain tiawanan bain nga anak mau. Di na minsan ngay may dito balay. Binagbaga ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi tabaan anusan ni Sandra tikas jay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na da jay nga anak mau. Jakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso di balay da no kas di asumangpet iti balam. Ay. Ngam nilang daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuy-buya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadunga raw da rason na. Rason asan matapod no. Intun kwan. Ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ti panagmulan ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwaparay. Saan? O, agsakit ngamin ti tel-tel ko itong bigat. Anya? Ay, stay, nasakit ti tel-tel ko ita ko na kumparay. O, Ay, sika talaga pare lang daw. Ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. si kaki di mo, sa makasta paray. O, Anya kitag sakit ti tel-tel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot day ta paray. naigalis lang ti dila mo, paray. Ha? Lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir-sirbim akasarsarita. Ha? Ay, nagalas matin apa nagrasarason na day a tao? Nagalasa talaga. Awan sir-sirbin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti umay makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga no agsakit ang makitangdan. Ay, salbag a kinasadot day ta. Ay, dilagbain da alando. Di na kaya tagtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti tel-tel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka matanlan daw? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkad-kad ka. Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kadakaririn na, may niya laki din ay away. Anya? Nasakingar mo ti tel-tel ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day. Anya? Awan lakit nasakit ti tel-tel, nasakit ti tel-tel. No agsakit tula ang agpaiso day ta tel-tel mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasang ko. Pagyamanak launay, tauray kas jay nilando nga anak ko. Kat maan-anusam lata. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan lata mo. Awan lata nanang.
At dalat ta ija balay. Mayati pa nagululdag na, kabayatan ti pa nagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, ay Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nana. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag ken kuana. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalew. Apay kiday, anya laki din na yan. Baka nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Baka pangasim man. Ipanak ija ospital. Nayan na pangasin. Ah? Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakundi sakit. Puno na tumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko bakit. Ay, marigata nakpay nga umangay. Nagpudot titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Ay, di kakit di mo sanda. Apekas tamot ti bagbakam. Naslasan anak mo tin nga isakit nga asawam. Ay, pangasim gumamot tin. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando ija ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Kat kunak ano natuluyan ay. Pimayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? anya. Ay, jak amo, iti dadya akong parem. Ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaeng met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di ah. Ay, aghay bladen ti lukaw. Pambartumet ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, aghay blad lang raw. Anya laki din. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit ti tel-tel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmalaman na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho! Jaklapat yun dayta. Mamati aktulaang no agtrabaho kan. Salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamut din. Bakit? Nagbalbaliw akong kulang lang arulan. Nagbalbaliw tarupa. Anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo med ngamin nga irason ana sakit ti tel-tel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa'y paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo iti mahiblad. Kapoy tagmalmala mapanagululdag. Oh. Kahit, isumati na kairwaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabaawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangrunak at pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanam. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho?
nay. Itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Yang kelmat. Aba, mababan ka na bangkag mo? Siguro, napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho ka batay. Angkal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapada sa mo na ospital, gapo iti sakit ti telkel mo. Salbag ka. Ay, iti lang na dyan, Angkal. Saan itan? Nyalaki iti. No. Sa kalagay magnakam, no dadanikan nga ag high blood. Ay, unay na itan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ana sakit ti tel-tel mo. Angkal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise, Angkal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno sana sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Yunay day tanga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Aging gaita, adda kalat ta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa Una mo. Napabutngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho kamatan salbag. No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta, nasayaat kuma. Nanang. Mabuteng ka magayam amatay, ngam nagsadot ka mga main, anya laki dain. Salbag kini ti kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasanumang aming ka. Amin mo lang na masabak ko. Nagalas ti bagbakala. Ha? Nasabak ko ni nanang. Unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada salag. Trabaho ta. Napabungan na matay. Kung kurala. Unay mo. Iso ti bagbakala. Ang laki. Dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh. Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. Anya. Ay may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel-tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya. Sa itakastat ibagbagadakin ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. Ay sana makait. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya mat ti makaunget, takitam Dahil ti maganap mo, iti kinasarod mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sigud mat asaan ka marabrabyan nga gawid. Itama na kanayon ka mat na marabyan. Sa dino ti papapanamaya. Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun kunam tagayam adar aramida makalukwan. Manang ipapan kamoit bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mom. Apo,
Kasta ti kaadwan asao dagiti adda aramid na. Salbag ka. Anya? Mamwakla nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramidikan ka kunak tumad. Anya lakit din. Ay, una yan. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga minasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agungit na siya. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay Dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kuha ba kayo? Sorry. Tagay na paksa. Asino ti babaem? Agasan man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan naklaan. Sapay la kumatapod no dayta nga ibagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babae. Putdak dayta raragsakan. Anya? Agasan man mare. Agkaida kami ngam kas jet ibagbagana. Anya? Iso nga mok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amare. Amangan mat nga agtagtagainap laang agpaiso. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apudno nga da babae na. Putdak ti raragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata mare. Makaungat talaga no kas dyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel da jay. Ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwarta na taagawid kanon ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumat amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw. Ha, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Huh? Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, putdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Dayta nga ron ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasanungay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tatibagbagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la ko ma. Sapay la ko mata saan apud no ti atap ko. Nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti aramidak no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din.
agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, honey? Kita amot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apan ang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pannaturog mo. Saan na maulit da jay, honey? Saan? Ala, agawid kang harudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag paylaang tawanan bain? Anya? Kita man day ta. Apay abaliktad day ta kawis mo nagawid. Ha? Ay, nay. Huwag ngagpay sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom? Ay, waba. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni Dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tandi panang tungpam kanya. Bakit? Anya lagi, day. Ay, tung pala ang day ta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puuna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kung day tararagsakam! Anya? Anya, nagawid nila kayo mo abaliktad di kawes na? Wan mare, tiawanan ba na Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At babae nila kay mo. Agas naman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidag kan kwa na. Na di mo pa ila pinutid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramidan ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na giti inaramid na. Una yan. Abay, urayon pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Taag na kam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na niya lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwam ana imbag ti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumat. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matir aramidam. Si kamat ngamin paray. Anyamot na tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahi tangarod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam. Numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga arod pare. Amumutin ni bagat ko. Nanya timbaga na, aramidin na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika. Sardengam nga minin day tangar aramidam. Ha? Ay,
kasano kasardangan. Ket ayatek nga rod ni Jenny, pare. Saan nga rod mabalin? Tanda nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodeng. Ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim. Anya laki ting. Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babay. Kabayatan ti panaturog. Ay naanya laki din aya paray. Ay, naskyon nga agsiputak lang, pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka din, honey. Wen, honey. Itay pa'y Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawam. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen, honey. Kanayan na agan-anad para kin ka. Ala, inak nga ro din, ha? Wan, honey. Da kamatgaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may isa, traffic pa yung amin. Isa, nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apa yan nakapanti ka man na nagawid? Aha! Salpag ka kit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga may taan nagawid ka. Nakapanti ka matan. Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae. Masalpag ka. Ay, bakit? Bakit? Ang puno ka. Nagapam. Nagapo ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim, pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan. Anya ka lagi din pare. Anya na itang araramida maya. Mabutbutay ako na talaga iti asawak, pare. Talaga nga irugwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang pare. Idi damo. Balbalik sem tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Maruno, nagawid ka abaliktad ti gawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kiti. Papay dayay. Yang malaki na si putan ay napantigayam ni Jenny tinaisuot ko, pare. Ay awan mon pare. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklamon. Ay pangasim, pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nuanya pa iti maraming na kanyak dayay, pare. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kideng, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't, pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararamidaw. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Ay, niya lagi din. Kaya't mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapimanaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief apimanaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi eh. Nakapanti matan. Ha? Nyamit man. Napunuan nakatalagan kan kuana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na. Tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Una yun ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong ti pudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidat day tamare.
Nakasaganan dagiti kawis na ija ayan ti paraangan me. Anya? Jakon maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Agasa man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nagkawis ni Samuel. Iya arubayan ti balayda. Iya'y nantukan no nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya langit din. Ala mo dagiti kawis mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant ti chicks mo, no asay naman dayta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo. Pumanaw ka, no di mo kaya tapot, dat day tararagsakam! Alam mami na kawis mo, katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ka rutin baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan, tamakarurot at dangdanggan! Salbag ka kitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.